Masigi act of marriage po, Minister Tobigadoba, Pastor Kambelong Malangmay. Ako'y mayang nalok na ako'y ni sa pagpagaloy na kahit kung naba ang tinawal ng Diyos. Iba, Bible boys, ani sinapubira iba, kasi na, oren, bride amadi, groom, ako'y ni exchange daw nagadaw ba ni jewelry asi encourage daw gilayring the Holy Bible asi groom amadi bride na decide daw na masigi oramdi matamasida Bible asi exchange bumira pa ni beautiful, gracious, graceful young ladies, handsome mo iba, eligible bachelor, dynamic, o iriba. Amadi, bridesmaid, o ibiribi, blessy. Ang angoy ngay da, chakalak pa, chakalak ni na ba, marup sing ni, matangda, Mr. Elvis Bonday may, mapang katay-katay da, arap-arap pa da, layraga su, masigi, lohong ba, mamana ba, mamana bigi, lohong ko nabida ba yate, bor pipiram kaya hay na, mapang arapado tadoraga masum kay nagidama bridesmaid amadi best-man groomsman o ibin Miss Lavish Panmei matangda Mr. Yuan Shang our girls Naikin Panmei Gajing May Malang May Gajong Lu Kamay Amadi Lung Emelu Gonday May na Changlang ka daw riba Ako'y nasigi Kay na I Lambe na si Makoy na Lay na Dumay na Mangjin na Haraga Nakchariba ni Panmei, escorting all the way down the aisle to give her daughter's hand to be the beloved bride of Dr. Gaitaojong Malangmay. Pao Gaitaojong Kampui Kang Mi Du Me Thori Tito Sir. Apu Airoi Gaitaojong Malangmay Kang Tipat Tong Theng.